Akpa, Wezo. Yo, Wezo, okay, Wezo, strong Eʋegbe, CEANA, radio, TV, YouTube. Akpa. Alrighty. Yo, Dog, Gamesunania. Gamasu, nang Sɔsrɔ. Gamesu. Okay. Yo, Gamesu. Indeed, Fiani, all of it mixed up. Whether you have morning now, wherever you are, afternoon or evening or night. Welcome. Mivamia Eʋegbe. Akpena mi be near wherever you are. And I think for a while, I don't know if you know who, I keep saying Doc every time we talk on this show, but this, I think I need to introduce Dr. W. Dr. Étudiants is our main, what are you? You are the top lead. So, and his name is Étudiants, Dr. Étudiants. And you and I, so because I am Nami, Nano. Of course, Nami, it's a Ghana name. Yes, it's purely Ghana. But I'm half Ghana, half Ewe, and I for both. And I was going to tell you something else about us. Oh, we have two other, helpers, helpers. I think you've met one, and when she comes back on today, we'll introduce her again so you all know. And Attorney Cyrus, you haven't seen. I'll just say you haven't seen because seeing him for 3 minutes didn't make any difference. So here, and we have Dr. Dogbey of the University of Education, Winneba in Ghana, and some of his students. Some have come and gone and will be coming back again. And we have, I think today we have 2 repeaters, right? One repeater, 2 extra. Doc D. 1 repeater and 2. One. Okay. Yes, and then 1. Yeah. We have Afi, we have Enyo, we have Delali, and the prof himself. But I'll let them introduce themselves and then we'll go on. Thank you very much again for what you're doing to help Everland and helping us introduce and teach and improve, like I'm improving mine, I ever. Thanks. Dr. D, please introduce your people. Akpa. Me to bena ameshameke atodomi le Yeyewo. Enye mia fa job program na ngojim ye wagachire jiwu eyaha. Demata me bube na nyebe achiku achita ejena. Ta esha ile me le won la ajo mia no mia view kata he ma no emadem. Ta mia fa suku view ke dogo le program le mia fa department yo le national service won le mia bo mi le wo ha hem dem be fe chef ke wa no na mi yo wo hours of me ebo no joge be odomato evere bona anyi no kum yo ka no anu fiam le tv aji e ke mi onu fia la mi no Amegbetɔ akoba nsen ko mo la eje fiato je gato nchova ye enye kule aponovi afi ye wo anu fafia kule Ernest egba afi gabake maga plama bu ega perem bo ha no de wo fanu ato afi mi atia amavalo ma woko akobo adasina woko wo mele bonya fia yenya amele mo fanku mafia yenya afi Dina Babanawo
Dans le Department of Education, le Eʋegbe, que nous avons le Departement de l'École au Doinu, Bewa, Pedemi, nous faisons le Doroma. De Mata, elle le mia doma, Fiania, Aga, Pedemian, le nous fait akpa doma. Amérique Gakpledoa, Yenya, Akonovi, Ɖesiaɖenyo, Regina, Adombo. Eya hã nye míaƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka. Ye hã do go sukua ewo kple Dana katã nye classmate. Ye hã akpe ɖe ŋunye le fianyia me le nua fiafia me. Ame mamlɛtɔ ka gakpe ɖe mia nua ye nye Delali, Winfred Adade. Ye hã nye míaƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka. Wo katã wole woƒe national service wɔm le departmenta. Ame mamlɛwo li gake wo megome kpɔ ge le egbe ƒe wɔnawo me o. Ta nenemae enuwo yi ge gbãe ma. Ke enye ŋutɔ yenye head of the Department of Education. Miedze si míaƒe nufiala mamlɛwo xoxo ye eɖewo fia nu va yi. Esusɔ wo dometɔ ame eve yi ke mefia nu haɖe o. Wo gbɔna fia ge be mi katã miadze si mi. Míawoe le Eʋegbe tum ɖo le University of Education Eʋegbe. Department le mia si kom ɖe Eʋegbea sɔsrɔ̃ ŋu. Ye míesrɔ̃na Eʋegbea le first degree ke va ɖe asi le PhD level. Dɔ sia dɔ ka ku ɖe Eʋegbea ŋu mi le klalo awɔe. Ke míehiã ne dukɔ katã ƒe asi kpe ɖe ŋu be míawo hã míadɔ lɔ mi. Department hiã enu geɖe. Ke hã míeda akpe ne CEANA TV be wòɖe mɔ be míakake Eʋegbea kple eƒe nusɔsrɔ̃ kple eƒe ŋutinyawo katã be wòade ʋe, ade blu, ade ablotsi. Akpe na mi. Akpe doc, akpe kaka. You know how we appreciate you. Ke fifia nusianu legbo miata mi ko va na mi yagba. You can just take it and take the lead. Thanks. Akpe. Egbe ƒe nusɔsrɔ̃ katã etutu ge ɖe nusɔsrɔ̃ yake mía nɔvi, míaƒe nufiala eyi ke nye nufiala Cynthia Mallet. Mesi Cynthia Mallet dze gɔmea, míatu ɖe ema dzi le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eƒe taɖodzi ŋu koe nye be hafi nusɔsrɔ̃ katã nawu ŋua, mi nusrɔ̃lawo katã, nukpɔlawo katã le studio míadze agba be míese nu yiwo katã ku ɖe amegbetɔ nua, eƒe akpawo katã yi ke hiã míenyawo ye ŋkɔ yiwo ke wòdze be míayɔ ne nanewo hã míenyawo le yɔyɔ ge na wo. Aƒenɔ Maleta eka asi nu geɖe ŋu. Egba míayi dzi ye ŋu yi ke dzi ge míele etso amegbetɔ ŋu. Nenye be amegbetɔa enye lã le Mawu ƒe nuwɔwɔ mamlɛwo katã dome hã, amegbetɔ hã nye lãwo dometɔ ɖeka. Ye amegbetɔ ƒe wɔƒewo sɔgbɔ ŋutɔ le xexeamenuwo katã dome. Ekeke ta eƒe wɔƒewo katã wo keke ta ŋutɔ le Mawu ƒe nuwo dome. Ame aɖewo gblɔ be I guess.
Just excuse us, hang with us. You know, yeah, we're dealing with Africa, so sometimes. Amegbetɔ wowɔ ɖe mawu ƒe nɔnɔme me eya ta eya kple mawu le ɖeka le go geɖe me nu vovovowo nugɔmekula numɔ katã la eɖewo le ŋutilã me numɔ katã eɖewo le ŋutilã le eɖewo le ŋui me eɖewo le ye eɖewo le ŋutilã me ame aɖewo gbege be ele gotago me physical side ye eɖewo hã wole nui inner side egba alo ŋui katã fia gemi le eku ɖe outside part of the human body ŋu eye ke miagblɔ be the external morphology or the external features of the human body emawo dza ŋu koe mi ŋku le ge ɖo eyiwo ke ƒe ŋkɔwo hĩa wo ko fia gemi le ta nu yiwo ke wotu amegbetɔ ɖa eɖewo nye eluʋɔ eɖewo nye gbɔgbɔ eɖewo nye ʋu yi ke le lãme na mi ye eɖewo nye miaƒe ŋutilã ke miaƒe nufiafia katã atu ɖe ŋutilã me ko ŋu anye miaƒe physical side ko eye ko mi kpɔna kple ŋku gotagometɔ ko mi kpɔna kple ŋkua wo dza ŋu ko mia afia nu le ye nye ŋu yi ke wɔge mi le míale ŋku ɖe mawo katã ŋu ta ame sia ame nɔ eto dzi be ŋu yi ke wɔm mi le wòakpɔe le afi ya masi ɖe ge ezia ŋu na aƒenɔvi afi ne wòava yi dzi nu amegbetɔ eƒe akpa yiwo ke miaƒo ŋu tsoe afi yi ke aƒenɔ Cynthia ma ewu ŋu ɖoa ava yi dzi tso afi ma akpe na mi. Akpe. Yo, akpe. Miawe so akpe. Mia ayi de mia kwa nu sɔsrɔ dzi. Abale yi ke nufiala gã gblɔe na mi amegbetɔa ne mi be amegbetɔa alo amegbetɔa elɔ ŋutsu nyɔnu kple ɖeviwo siaa ɖe eme eye ne mi ko amegbetɔ la tu anyi gaglã la miade dzesie be memama le esi alo miamawo ɖe akpa eve me. Gbãtɔa mia be etso tagome alo tso tagbɔ. Akpa gbãtɔa enye tagbɔ ke akpa evelia enye amekpotia ŋutɔ. Mi be amegbetɔ ne mi kɔ amegbetɔ tu anyia miate ame ɖe akpa eve me. Akpa gbãtɔa enye tagoa gbɔ alo tso ta la gbɔ eye akpa evelia yenye tso amekpotia gbɔ alo yevuwo ɖe ŋkɔ nɛ be the torso. Azɔa ne mi ko tagoa la mia agblɔ be nyemenya be nyadze le nyadze. Ne mi ko amegbetɔ ƒe ta eda ɖe anyia magblɔ be nɔnɔme vovovo alo nu vovovowoe esɔ agbɔ etu alo ewo eta la alo ta la. Nu vovovowo sɔwoe miakpɔ le ta ŋu. Miakpɔ fu le ta ŋu.
Eʋegbe alo le fia alo le ŋdɔ alo le ŋdi ya me, míalé ŋku ɖe fu vovovo yiwo ne le amegbetɔ ŋu. Míade dzesi be eye wonye be fu le amegbetɔ ŋua, nenema ke lãwo hã fu nɔ wo ŋu alo fu le wo ŋu. Azɔa, ne míekpɔ xewoa, míakpɔe be fu hã le xewo ŋu. Lã ɖewo hã míagblɔ be fu le wo ŋu. Englisiawo ɖe ŋkɔ na lã mawo ƒe ɖe ƒe fuwo be the fair. Ke le xeawo ƒe akpa dzi la, Englisiawo gaɖe ŋkɔ na wo be the feathers. Ke le amegbetɔ ŋua, efu mawoa, Englisiawo be the hair. Azɔa, ne míekɔ amegbetɔ ƒe tablibo etu anyia, míakpɔe de dzesie be tso eta gbɔ wònye heya nɔnɔme fia ge mi le ta, ma adzi be mía katã míakpɔ alo míanɔ mo keki ɖi ne míakpɔ ale yi ke mía afia nɔƒawoe alo míafia ŋutinuawoe ɖa. Ne míkɔ amegbetɔ ƒe ta tu anyia, míkpɔ ge be efu aɖe tso afi. Efu aɖe tso afi va do ɖe etoa ƒe megbe katã va yi ale. Míkpɔ fua tso afi va do ɖe amegbetɔ ƒe etoa godo katã va do ɖe kɔ gbɔ afi. Efu ya tɔgbia, mi ɖe ŋkɔ nɛ be ɖa. Abale yi ke megblɔe do ŋgɔe na, efu yi le amegbetɔ ɖe sia ɖe ŋu alo amegbetɔ ƒe akpa sia akpa. Gake le ʋegbe mea alo le ʋea mea, mi ɖena ŋkɔ na wo ku ɖe akpa yi ke míakpɔ wo le amegbetɔ ƒe ŋutilã la ŋu. Ele gbadza, nuyi ne le taya ŋu ne mi le fia, fu wònye. Gake eye wònye be eta ŋuie wòle na mi ta, woɖe ŋkɔ nɛ be ɖa. Woɖe ŋkɔ nɛ be ɖa. Azɔa ne míayi dzia, míagakpɔe de dzesie be efu aɖe gatso míaƒe etoa ŋgɔ. To la, fu aɖe to exa ʋuu va ɖo eŋua kasa alo eŋua ƒe afi. Yi nenye nɔnɔmetata ya ne dzedzem. Efu ma katã le alɔgoa ŋu alo alɔgoa dzia, woyɔna fu ma be kpɔgi. Ghana mi ye míase. Tɔ. Gaglake. Meneko ebenka. Kpɔgi. Taku. Kpɔ. Gi. Eku. Kpɔ. Iku. Kpɔ. Gi. Igbem nalelo di. Gi. Oh, okay, gi. Kpɔ. Gi. Kpɔgi. Okay. Hama enye efu yiwo ke míakpɔ tso míaƒe toa ƒe afi va do ɖe afi. Okay. Le egbe mea, wogayɔm hã be 5. Nenye be wova ko ta ye woɖe kple tɔtɔewoa, míkpɔ nɛ be nɔnɔme tɔxɛ aɖe nɔna alɔgoa dzi alo ɖena efua ɖe ɖe alɔgoa dzi. Efu ma tɔgbia, míyɔnɛ be kpɔgi. Ezɔa, ne míagayi,
Mia kwebe afua de gale. Mia kwe glante alo glalata fi. Afua de gacho glalata fi. Amadowa uto na fu ya kakare kome. Glante. Ha edo ha afua to na kona da koi akota boy. Afu ya amado to aso na gbo. Abe le kpɔɖeŋu me fia ne miakpɔ Dr. Wonyoto a mia akpɔe be efu le fia ne zã yi nenye atsɔɖoŋu aɖe yi gawoe be yeƒe ɖeka dzedze gado ɖe dzi ta ege fu ya ne le glã la ŋu alo glã la te fia katã mi yɔnɛ be ge. Azon nonometata ava ta mia na mi yi ɖe dzi kwa mia kpɔ nonometata la. Azon le miaƒe nusɔsrɔ̃ ke mi srɔ̃ va yia aƒetɔ courage Ernest Asafo eye wòwɔmpea egblɔ be ŋutsuwo ho tuna mpe. Le Africa. Aha, enyaye ma. Azon menya be fiche fi ke Ernest Courage Asafo la emia mejibe ma gblɔ ne aƒetɔ Ernest Courage Asafo be afi ŋutsuawo ƒe teƒe le enye yi. Ŋutsua egewo tona. Egea yewo tona. Yo hã miate ŋu agblɔe dadatɔe be nyɔnu aɖewoa efua ɖe nɔna afia na wo ɖeka. Maɖewo gblɔna be woto ge gakea ŋutsuwo kom wɔwoe toa ge. Nenye be miagayi dzia ne mi kpɔ miaƒe ŋuta afia efu aɖe ganɔna afia na mi. Afia efu ya tɔtɔŋgbi alo efu yi nenɔna afia la mieyɔnɛ be nutafu. Alo amaɖewo gayɔnɛ be amla. Azɔa ne miatso afia ava miaƒe emɔ gbɔ afia alo miaƒe ŋku gbɔa mikpɔ ge be efu aɖe gale afi ne tɔnya mesɔgbɔ ya o lo. Tɔnya mesɔgbɔ. Efu sue alo legbe aɖe le fia. Miaƒe nufiala gã Cynthia eƒo nu tso akpa yiwo katã ne le emɔa si le miaƒe nusɔsrɔ̃ yi ne va yi me. Ke le egbe ma efu yi ne le fia yia ŋutɔ ne le ema woyɔnɛ be ŋkugo. Ke efu ya ne le ŋkugoa dzia woyɔnɛ be adzugo. Le teƒe aɖewoa woyɔnɛ be adaba. Le teƒe aɖewo hã alo dialect aɖewo ma woyɔna afia hã be adaba. Eye ame aɖewo hã woyɔnɛ be adzugo. Azɔ nɔnɔmetata ya le enua dzi heyi la fia me la yenye eyi be adzugo. Ame aɖewo yɔnɛ be adaba. Azɔ nenye be mi ekpo miaƒe nukua miakpɔe be ŋkutali yi nenye afi. Miaƒe ŋkuta eya enye yi. Ke ŋkuatea enye yi. Ŋkua ɖe ko melolo dzo gake miakpɔe nam nenema ko. Miagakpɔe de dzesi be efu aɖewo le ŋkua eta fia eƒoxlã ŋkua la godo.
Nikananya ba mienku miama, ono yi jipo yim, no anyi meva. Afuma togbia, miona ha be adaba. Naka dialect adomwa, alo letepadoa. Oyona ajubola, ple adaba lakata be adaba. Ha mianyebe, miapa begbea, dialect vo away. Eyata amado ayo de obede. Eye de oha wa yo de oha bede alo wa yu evovo. Tananya be nko yo demi lede gofia. Ma nye nene mayo bloni le gbo la. Ekama ayo nyebe nusrom miakata mi leta. Mia dicho mia gbobe mia angle de agba salama in comment section la. Na mia all that I am trying to say here is that the human structure is being divided into two. We have the head side and then the torso. Over here, which is the head, we have hairs on it. But in our language, it depends on where the hair is located. Then that we name it according to that place that it is being found. Now, the hair that we have on our head, from this side to the back of the ear, to the back of the head, this particular hair, we named it as da. Da. Now, the one here, the hair here from where the ear is to this side, the ones here, we named it as bogi. Bo-gi, as in syllable. Let's pronounce it in a syllabic way. Bo-gi, bo-gi. So when we join this together, it becomes bogi. Bogi. Now there is this hair too that we can find over here, under the jaw. Under the jaw. Around the jaw. Mm-hmm. Some people even have it to this side. Mm-hmm. Sometimes it is long for some people. This particular hair that we have beneath the jaw, yes, mm-hmm. we call it ge. 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 Now, now we have another hair that we have over here on top of the lip, the upper lip over here, which the English people call it as moustache. The moustache. For us, we named it as nutafu. In syllable, we will say nu, ta, fu. Nu, ta, fu. Joined together, we have nutafu. Nutafu, or others say amla. Amla. Now, the eyebrow here, the eyebrow over here, we named it as ajubo. Other parts of the Eʋegbe land call it adaba. There is this one also over here, the eyelash, the two ones over here, that circle the eye. We named that as adaba. Adaba. But since our language is dialectal, some other parts of the Eʋegbe land combine both the eyebrow together with the eyelash as adaba. But then, if we have named our parts like this, if you also know of any that you think we've not mentioned, the comment section is being there for you to help us to also help you. Miai Eji
alebe nenya be mi tso mia be tagbo a mia adidiva akɔta gbɔ le nɔnɔmetata dzi alo le nɔnɔmetata ya ne le miaƒe ŋkpɔmɔa dzia miakpɔe be ŋutsu kɔkɔ aɖe wotri akɔ nɔnɔme de dzi aɖe le fia miakpɔe be akɔta gbadza aɖe le si eyi mikpɔ akɔta ya mikpɔe be efu le eya hã ŋu megblẽ va yi be efu le amegbetɔ ƒe akpa si akpa ke akpa yi ke fua lea eƒe ŋkɔ mi tsɔna nɛ azɔa le ŋutsu kɔkɔ triakɔ dranyi ya kpɔm mi le ŋua dzia efu ya ne le akɔta nea mi yɔnɛ be akɔtafu akɔtafu akɔtafu. So as joined together we have akɔtafu. Yes, that is the one on the chest. Yes. Azoa nemicho akɔta la gbɔ edidiva miaƒe ƒodogbo afi alo ƒodoa dzi ine le nɔnɔmetata la dzi mi kpɔkpɔma mikpɔe be kɔkɔ dranyi dze ɖeka ya alo nyakpɔ ya efu aɖewo gale dɔme nɛ hã alo baba menye dɔm efu aɖe gale ƒodo dzi nɛ efua ƒodoe ya ta efu aɖe hã gale ƒodo dzi nɛ efuma tɔtɔgbi alo fu tɔgbi ma ne le ƒodoa dzia mi yɔnɛ be dɔmefulo alo ƒododzi fu megblẽ va yi be miaƒe gbea dialect vovovowoe tui ewɔ Eʋegbea la ta nenye be miayɔ ɖe eye menye nenema ye woyɔnɛ le gbɔwo la be miawo hã miasrɔ̃ nu tso mia gbɔ ta miŋlɔe da ɖe comment section la na mi ale be ne miawo hã miasrɔ̃e tso mia gbɔ kale fifia ma mia ana Dr. Wanyo be wana mi be miaʋuʋu lãme elabe mi le anyinɔƒea ewɔ vi ɖe ta miaʋuʋu lãme vi aɖe ne miagbɔ. Akpa, over to you, Dr. Dogbey. Yo, akpa now, Dafi, Babanawo, akpa. Babanawo. Ewe ŋufiam hã. Ke míegbɔna kpi míebe míase boblododo vi aɖe tso abala mienya na CEANA convention gbɔna. Eƒe yama ele edu aɖe woyɔna be Loveland alo lɔlɔnyigba le Colorado. Ta evivi ge ŋutɔ ta madzi be míase boblododo ya tso gbɔ. Ta ne me ege ɖe me haɖe ko meŋlɔ gbalẽ aɖeke oa ŋutɔ enyawo sege afi na ŋlɔ agbalẽ hã le yo akpe ke míegbɔna le aɖaƒa ƒoƒovi aɖewo megbe a few minutes. Ago. Have you heard that CEANA 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's CEANA convention have moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an over
Flow Hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The embassy suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotel, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of CEANA. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite Hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's CEANA convention to be hosted by the Eʋegbe Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 CEANA Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Eʋegbe Association of Colorado.org or CEANAonline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room, new friends, and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever CEANA convention yet to come. Yo, akpa mi, nye trogbo. Yima mi. Miawe azo ake. Hafi mie hodo mochocho kuima. Mie no nkulem de fuyo nele miam. Azwa magleva yi alo no matata nchu triako banlemedaji nonomedaji yakmomila magleva yi ben fuya nela kotanea miyone be akota fu eye haya nele epe dome alo podojia miyone be domofu alo podojifu. Nanya bami ejia mia kpobe le nonomatata bubu ino kplo haya doa mia akwebe afu nona alo afu le mia pa ragala po nonomatata ino kplo haya doa afu nona mia pa ragala po adao ragala pa yawa nku alo nko lewosi mie yona abe le kpodeng me ragla pe abe ahatome kple afia kemidona miape vete alo miape gbete alo miape godidoa teƒe ragla ma ha
fu nona akpama me ha. Alaba le fu yiwo kata ne le miaƒe ɣaɣlawo ƒe kata. Ŋkɔ gã ɖeka mi ɖena nɛ alo mi ɖenea yenye hɔn. Aha. Enye hɔn. Deme bube bien be magle now. No, you lost your chance. The hairs that we have or that we grow in our private parts, in general, we name them as hon. Now, when we are talking about the specific place of that hon, we name it pertaining to where it is being located. So now, the one that we have over here in our armpit, we name that place as Ahatomafu. Aha. Okay, let's abaleko le nonomatata jiena lo le screen ajimi popomala. Mofia tiala fia ahala tome. Alaba fia na le fuma. Miyone be ahatomafu. So let's pronounce this in a syllabic form. So Damina, you will help me so that we pronounce this. First, I go like this. Ha. To. Me. Fu. So, when we join this together, it becomes ahatomafu. Ahatomafu. Now, the one that we have under there, in our private part down there, where we wear our knickers, our boxers, our panties, we also have a name for that particular hair. We named it as Angomafu. Angomafu. Okay. So as I was saying, that we have hairs on our body, and that where we find the hair, that is where we named it in our language. So nanyaba mi aga ide ejia mi kwagabe mi akwa nku na mi twa hato malagbo a mi aide mi akwa nku gbo mi akwa nufiala Cynthia Mallet ofun gadacho mi akwa nku anho ka hika ko ma fiala nku ya nkwenye mi akwa nku topi na mi ba nku topi a mi akwa nku ta afi pla nku ata omava kwa godofa inele ngochi alo ngblandome pe afia mi yona afma be nkutopi mi aga ayi eji ala nkude Amegbetɔ pe talang inele hayina kplo nku ya do nanya ba mi kpo Amegbetɔ pe tabliboa mi foncho edang vai kakana nya ba mi de jalada yo kpoto amachia blibo alo tago blibo a cho tala pe megbe ba se de kola bo afia tala pe megbe ba se de kola bo afia mi yone be vume alo vudome. I thought that was a whale. This is the alphabet over there. This one is woo.
Vu. Okay. Vudome. 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 Vu. Like that. So you need to, you need to have the air in your mouth like that. Vu. Dome. Elle. Haya blomelefia. Elle slide alo. Nonomatata ina bona ina klo unkwalado. Okay. Azon nonomatata dromela lo unkomela ya jejem le fia mie popo. Azon na mi lonkude etala kwa domezan. The center of the head, we call it jodome. Jodome. That is the center of the head. Jodome. Jodome. Azon nanyaba afia ke egrala nona. Gland. Okay. The jaw. Where the beard grows, we call that place as glante. 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 The gland is the jaw. Gland. The jaw. Jaw. The jaw. So the te is just showing the place, or the te is showing the under of the jaw in this particular context. So even though the te is showing the under of the jaw, we are using it as a noun. Okay. Tale akpayama mieyebe glante. 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 Damina. Yes. Anami anyabe amadowa ngola osi. Amadowa ngoto nanao. Adowa nami alankuda madong michebe nanyaba miajila ojimi. Yo le miape devime wotalem na mia. Nyaba mieva chichima. Amado oto angoda megbe. Alo akoa de nona. While some people are having it over here, some have it over here. Over there. That one too, we have a name for it in the language. Just hurry up and tell me this one, because I have that. Okay. One is ngo. Ngo. Okay. Ngo. This one is ngo. Now, the one that we have at the back. We have ngo too. What's Inga? Yeah. The opposite ngo that we have at the back of the head here. Yeah. We call it adoko or adokwe. 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 It's nice. So, what we are saying is that the human body has different parts, but then we are just building on what our madam has taught the last time. We have the physical or the external parts of the human body. So far, we've looked at the head part of the human structure. We are now moving into the torso part, that is from the shoulder to down. So that's one, I will hand over that part to my very partner, my sweet sister, to continue. Miada inenye Ɖesiaɖenyo avayi ejinami akpena. Azoha nenye be aleke mi yoni abale mi bleva yene. Menye nene ma o yoni le gbo la. Eka ma mi oha adromi vavien be mia astron aleke o yoni le oha gbo we. Eyata
Nguleda de comment section nanami, banami wakata mi astro ngwachogbo, akpanami. Akpe. That's it. Akpe. Yo dynamic my de wana oji cho fi ke nyenisro hati afenovi afi cho vasedo a mi aide eji cho fuma Akpe, merekwele go. kwenye afenovi Ɖesiaɖenyo Regina Adombo. Okay. Ke nyenisro afenovi Ɖesiaɖenyo Regina Adombo. Yo, akpe wezo David Ɖesiaɖenyo. Akpena mi aka. Welcome. Okay. Ke be mi ayi wona oji a nyenusro hati apenovi afi ena mi nya dongobe amegbetɔ pe intila alo amekoti a ema de aka eve ikenye agbogoji ple anyimegoji. We have the upper side and the lower side of the human body. Ema de akpa eve, the head side and the lower side. Ke enaminya akpa vovovo ikole ta gbogoji kovai ta enyema checho miape kogbo kova sere miape aligbo. Mia le amegbetɔ venti la me a akpa eveli ikenye ngogbe kpaji ple megbe kpaji. We have the front view and the back view of the human body. So we'll first look at the front view of the human body. Okay. Ta nonometata gbanto ikemi akpole miape enukpo mwechia. Yenye miape intila pe ngogbe paji, which is the front view of the human body. Nebe mi kpo nonometata ikele miape nukpo mwechia. Mi akpobe nchuare le fuma. Nchuare le nonometata la me. Ke nugbanto ikemi adeje sile fuma. Eye enye miape Ako, ikemi de jesi cho miape komefu bo. You can see the bones here. Miape komefu. Aha, efu evedele miape kome le fi. Vasere fi ke miape agba kutio va unudo. Miape rib cage. Aha, cho miape komefu bo. Vasere miape rib cage agboa. Eye emi denkona be ako. Dada mi elefuma. Meli na olo, Meli. Okay. Tacho mi ape kome fugbo, va ser mi ape rib cage agwa. Ele mi yobe ako. Aha. Kele mi ape ako a. Akota le mi asi. Zigere la ni mi ba akota la. Nchu osi kon ya akota nona. Aha. Ta mi ape akota. Eje gome cho mi ape kome fugbo, the bone here. Mi ape kome fugbo, va ser beneath the breath. Mi ape note, alo eno gome. Aha, so that is the chest. Mi ape akota, the chest. Cho mi ape kome fugbo, va ser mi ape enote, alo eno gome. Eya enye mi ape akota. Kele mi ape akota gboa, mi akpo eno, the breast. Mi akpo eno. And most of the times when we talk of the breast, la nyonu okongwe mi ape sisuyina. Although men also have breast, okay? They have something like breast. Or Dana, am I lying? Men have something like breast. No, you're not at all. They have, it's something like, but it's not like ours. No. That is it. But they do have something so when like we talk it. of yes. So when we talk of the breast, the focus is on women or ladies or girls. Ladies and girls. Mi va mi ape akota la mi akpo eno le fuma. Okay. Kele mi ape akota fe chole mi ape akota fuogbo va sere fi ke mi ape agba puti over dogole. Chole akota fuogbo va sere fi ke agba puti over dogole la. Eye mi yona be akonu.
Akonu. Akonu. Amado ha oyo nebe jinu. Jinu. Dana mi zigere la mi sena be amero gbona be mi akọ de vide akonu. Oko de viade akonu. Est-ce quoi? Okay, zigere la oko mi carry na baby so de akonu. Aha. Ta show mi afe come fu ogbo. Va sere fi ke mi afe agba kutio va dogole a. Eya enye akonu. Okay. We are still talking about the front view of the human body. I said it earlier that we have the front view and the back view. So we are looking at the parts in the front view. The next slide, we have a very handsome man there. The next slide, Yikenebe mi lenkude no metata nwa. Miafe ntinu be video ha gale fuma. Kenebe mi chwecho miafe ahatome from the armpits. Vasere miafe alibo to the waist. All this side. Eyenye ahame. Miafe ahame. Alo ahadame. Ha in the Bible obo to akpola ahame na Yesu. Ahame. Dana mi elefuma. Elefuma. Okay. Sta chole miafe ahato megbo vasere aliagboa. Eya enye miafe ahame. Krebe mi do abore jia. Tepe agla de elefuma. Enye peni so hati fonucho tepe agla umbai. Ke tepe ya ha. Enye tepe agla do metoreka. Tepe maemi yobe ahatome. Ahatome. Mereku, dara mi yue ma say ahatome. Ahatome. Wow. Ahatome. Ha, the armpits. Yeah, that is it. Got it. Efenye aha. Chola ahatome. Ha aliagua. Aha. Then ahatome. Can we get chola funa? Mi akpo mi afe podo. Podo. Ha, chola mi afe akonu. Basere aliagua. Tepe na ekele funa. Eyenye podo. The tummy. Eyenye tummy. Some people have big tummies, and some people also have flat tummies. Some men also have protruding tummies. I mean, and normally, like, when women are pregnant, becomes big. Their tummy becomes big. So we can see the tummy in the picture. Nanele fuma, nanele fodoaji. Ike amedo to jena, amedo to le big. Even when they dress, we could see it from the dress. Atampe a woman. Amedo to get it inside. And nuboko mi atenwa po. And numa yenye bogbonu. Bogbonu. That's the navel. The navel, yeah. Yes. Can anybody showing me like popola? Me ayebe agobo, alo bobo, amiro yo nebe agobo. Ka kenye mele showing no, epe nubo komi akpola, eva zenuka bonu. Aha, yeah ma. Go, I don't want to. Okay, me dongo gleva ibe Amegbetɔ pe body a emade akpa eve. We have the front view and the back view. Ke eke obete mi kpodo ngova ya enye front view na human body la. Ke mi ayi eji ale nkude akpado ha unle back view ikenye mi ape megbe. Nenye be mi tro megbe a mi ape megbe bli bola pete like megbe pete a mi den ko na ebe jime. Amedo choyo nebe sume because the language is dialectal. We have different names for it. Tami yo nebe jime. Amedo ha yo nebe sume. Tanami inkobu budela siwa.
Jime komenya, Jime. Oh, okay, Jime. okay. Jime. O tengo na bo kwa fide Jime. Alo kwa de viede tume. Ha. Na nebe mi va Jime boa. Te pede o ha gale Jime o yiko lebe mi anya. Kene be mi le nkude mi afe budome. Alo mi afe kogome boa. Mi akpo be ekare. Ma mi afe Jime gbede eve. Cho mi afe kogbo. Pasere mi afe ligbo le megbe. Aha, ekama, emoma, aha, emma demode jimegbe me legbla. Ta ekama ike demode jimegbe me a. Emo ike le jimegbe me a. Mi apobe emode le me. Ti that line. Aha, emoma, enye mi ape jimekpo. Jimekpo. Aha, jimekpo. See, we can see it on the screen. So that is the Jimekpo. And then when we go to the left side, mi akpo mi afe abogba. Tony melololo abogba. And some people nibo raise it becomes flat at the back. When it is being raised, it becomes flat at the back. And because of how it becomes flat, amedo yonebe abogbaje. Abogbaje. This is the abogba. But when you raise it and it becomes flat, millionebe abogbaje. 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 Baje. Yes. So is a baje coming from the other word baja? Flat. Yes, baja. Yes. Because I think for me in Anglo, I'm from Jolikopi, so that's how. See, I can tell that's the word. Baja is what did you say? Flat. Baje. And because you did say flat, so I understood. Okay. Oh, okay. So when you raise the abogba, it becomes flat. When you raise it, it becomes flat at the back. Abogbaje. Miape aboike. We have enuchuchuere lefi, which is the elbow. The elbow in English. Kemi dem kone Eʋegbe mebe aboku glinu. Narami. Aboku glinu. I'll get to students. You know what? Oh yes. Let me say something to students. Medeku, all of you listening to us, all of you learning with us, this is what we want you to do. So as the Nufiala Lao, who are, that word means teachers, are teachers, and then of course the professors are Nufiala Gaim. Just listen to it and give us ideas as to what you want. Let's all learn this together. When she says, pronounce it wherever you are, in your privacy or outside, just pronounce what she's saying. And I think we'll have fun with it. The more we have fun with the sounds and the words, the faster we'll learn. And don't worry, you'll come back and teach us all these letters and sounds again, right? So that we can really get it. So this is to everybody in the world who is listening to us. We thank you and watching us. We thank you, but we want you in your privacy to be repeating. And very soon, we might be able to get you on the screen sometime. Thanks. Okay. Ta bele ke me no gbloma tepe chuchu ike le miape abo pe fia, which is the elbow in English enye aboku glenu, and you pronounce it well. So aboku glenu. And then I spoke about the abogba already. Spoke about that one already. So abogba. And then we are now moving to the hands. Miape asio. Nebe mi be asio la akpa evele. Asife ngogbe. Le afi asife back. Alo megbe. Ele. Na. Nebe mi o miape asila. Mi pona miape asivome. Asifome. Or the palm.
in English we call it the palm. This is the palm. That is asif woman. Banini kwelela kemi kwami ape asita. Asita. Asita or back of the hand. Okay. Nebe mi do nkujia mi ape fiala gan ape no Cynthia mallet. Ena mi nyabe mi ne mi ape asibi de o pe nko as an assignment. Amegede oche wava agbatale maun. Kake abe ma yi eji ama globe nko titi na asibi de yawa enye nu ike defu vide gake mi jagbagba di nko na wo dometode o eye de o la ike mekpo nko na tututu ola mi ji nko kokko unti be mi ape nu pola pe todo la wa te o ase gome. Tani mi la si pole a mi ape asie fi ke he me do jonua do a me se amele jonua enye alonu the wrist when we wearing the watch wrist watch these are alonu kene be mi le nkude asikwi onwa asikwi gbanto ikenye ganto the big one or the biggest one Degbelefetu. N'ebe mi le nkwode asikwi onwa mi akpo be nlayi ade bu asi opeteji we have nails. Nlayi ma mi yo be nails fetu. Yo we bu asi opeteji. Kakini ka yo asi ganto ikenye gbanto ya be degbelefetu. Sui ke tabi ga ko fetu ko pere degbele la nwa e ma anye ape me dona mi akata mi ava bu ne mi ga dogo kwa mi apojo e ma Okay. ke asi ke klo mi ape degbele fetu do a ne ye be mi danku dia mi akpo be ne amole nu fo hesi aila asi akono zaza ono jesi o kwa asi akono jesi owo de enya ike blology atami de nko na asi ya be nyaglosi nyaglosi yes ke ike ga pedo a enye the longer finger in the middle the longest one in the middle ikele titi na eya didi wo pete e ma enye domesi Doesn't dome also mean middle? Yes, middle. And this finger is found in the middle. That's why. Okay. It's found in the middle. Domesi. Yes. Ke pledo I fro don do to wa se me wu. Legbe keke o ma na mere nya desro kwa. Asinge ke wu ya odena asige. Odena ring. They put rings on this finger to show that someone is married. Ta asikwi kia. So as you can see, America made the ring. Asiencho tukwire. Ring. Ring ke okodena asitukike. Okodena asike. This one to show that someone is married. Tami de nkona ya be asigesi. Mekwele fuma asigesi. Ke asi ke the last part the smaller one part or the smallest one enye asibide. Yes, asibide. Asine ne kunwele mi asi. Asine ne ele. Asikwi odo menini. Mi ahle po a. Deka. Say Eve. Eto. Aton. Kini nyibe mi le nkuda asia nwa mi akpo be emo dede adele asikwi o katan we titina. Mo dede adele ome. Mo dede. Space do asikwi titina. Space mawa. Eya enye asiteme.
Asiteme. Asiteme. Very good. Asiteme. Ke danami fi ke video fia. Mi no ziaji etebediti. Ta me mi ayi mi abun la me vire. Mi a hodo be chuchu pire kwa. Okay, mega bon. Egbana. Mi egbana. Mi abun la me vire kwa. Mi abun trova. All righty. Yo, Okay, akpa let's na hold mi, on. akpa nufiala, You know who knows Ɖesiaɖenyo, to speak. akpa no nufiala, Ɖesiaɖenyo, Regina, Adombo, akpa na mi miawe, le Yo doji akpe. ke miebona kpie yo. Okay. Akpe. Haya misi enye Eʋegbe ha ɖe wodzi wobe xlẽ wo yayra ɖeka kpɔ. Count your blessings one by one. Okay. Yo, miebona. Okay. Hey. Okay, Madaku and young Kosama. Maracu Badimo. My freezer. Oh. Ne me didi ge kwa. Miaji aha Wow. Amen. Amen. Dr. W. Mereku akpe kaka ehade li mejihu kaka metenji na mo amekede metenji kaka egba holonya adeji na ye sister o ple onko ya o lafia. Okay. Obe ojiji nani. The song talks about the old man who loves birds and he was shooting them every time. Every day. Shooting them. And so the funny thing I don't understand about it is that if he's shooting them, how do we say the things are that he has many birds? Heavy vovovo leshi. Ne tuo that toa omekuna. That's it. But you know what? That really made me laugh because that's the kind of
folklore song that, like you were teaching us the other day. When children are born, parents sing to them. All of us, they sing. If you get a good, loving song and loving holding, it has a way of bringing you up differently. So I'm thinking this song is one of those songs where a child will be thinking, if he's shooting the birds every day, how do we say plenty? Because they are not alive anymore. So it's something that we think about, and as children, we can also ask such silly questions about. So, Joe, can they sing this song for us? Sure, we can. Sure. Okay, thanks. Okay. Eyale. Uh-huh. 1, 2. Agbletogbiade no anyi gbadegbe. Togbi siankoinye belikwi. Enotu dame heavy o besiabe. Heavy bobo no esi. Agbletogbiade no anyi gbadegbe. Togbi siankoinye belikwi. Enotu dame heavy o besiabe. Heavy bobo no esi. Heavy boy, heavy di. Heavy boy, Loto. heavy bobo no esi. Well, thank you very much. Heavy heavy ga, heavy say. Heavy bobo no esi. It's a beautiful folk song. We're going to teach the world one of those songs. Akpa. All righty, over to you. Thanks, Doc. Okay. We are going to run through this and have our dance. Okay. Yo, Akpa. Ta pide kwa me ponucho mi penti la pe akpa ikenye cho kogbo vasere alegbo mi etejesi akpa vovo ike o le tepe ma nkogbe paji ple megbe paji mi vasere mi ape asi oji ke ma konye be tepe a asere fi ada sele eziauna nyenu sro hati apeto mi delali ne wa payi eji na mi. Yo, Akpa now, Davi, Ɖesiaɖenyo, Regina, Adombo. Afo, where's Afo the Lali? Yo, Akpa. Mazoremia. Yo. Abale ogliva yena. Nkonye the Lali Winfred Adade. Nyahamanya Srohatio Dumato deka. Nyahama ayi Sɔsrɔ aji alum fiafiaji afia kosira nyahama atureji akoyede ngobe le gomajejama ofunucho afia ko mamado alo amefi ko mamado umira kwamave cho atagbo bakle amakotia nye sister Ɖesiaɖenyo ha funcho akogbo basede alimo ke nyahama ayeji apuncho aliam kokoide afogbo dokoe nyamenya susuka taefi oko dofo yanam be ma apuncho ntiu la bene be lelan kude nono matatanwa nyonwo nyaba funcho akpa yang hafi kan dake nyamenya be nyaji dododuro nwa haya onwa nchitai lolo Eʋegbe. Akpa. Next slide kenya nono matata ike akpro nya sister todoa. Enya be myelan kude nono matata manwa. Yakwede jesi be afumcho
Amegbetɔ ƒe megbengbi yi ke tso ali gbɔ kɔ yi ɖe afɔgbɔ ŋu. Mía alé ŋku ɖe wo katã ŋu ɖeka. Nye be míakpɔ afi yi ke míaƒe meƒigo eveawo va do go le. Eka ke ekpe wo me eve afia ko wòdze gɔme tsoa, tso teƒe ma va se yi ɖe dziƒo afi ke ŋutsuwo biana woƒe beleti alo alidziblanu ɖoa. Afi ma ye ma katã míyɔna be ŋka kpeta, kpe kpakple ta. Kpe ma le afi ma efiafia be ŋka abe leke nɔnɔmetata ɖi fia ena. Ne be míakpɔ meƒigo afi ke meƒigo ame eve va do go le. Eka ya ke tso dome no fia ko dze gɔme le kɔkɔ yi ɖe dziƒo godzia. Afi ma katã ye míeɖe ŋkɔ na be ŋka kpeta. Nenye be kpeta lia, ke míakpɔ be ŋka ekpe hã li. Elabe ekpea ŋutie ekpeta le. Ŋke nye ekpea? Lãkushi wɔme eve ma yi ke dzɔdzɔ ɖe kpeta tea, lãkushi wɔme eve ma woe míeɖe ŋkɔ na be ŋka kpe. Ame aɖe yɔnɛ be gbi. Ame aɖe yɔnɛ be ŋka meƒigo. Le English go ma míeyɔna be ŋka bottles. Le bottles ya alo meƒia ƒe nyanua, ye nyɔnuwo zãna wu nenye be wo bɔbɔ ɖu ma, yonɔ ʋuʋu ne mí nɔ kpɔkpɔm ɖe yame. Ta nenye be meƒigo ma ƒe ɖe me le asi yi ke nɔnɔme de dzi yɔ, ame aɖewo meɖuna bɔbɔ ma o, elabe woƒe meƒigoa melolo de nenema. Nenye be ema ɖe akpa eve me, ita mi be fi ke wɔme eve katã wokpe le. Fifia míayi ɖe míaƒe miakpa dzi. Ne be míakpɔ afi ke kpeta lea, emɔ ya ke ma meƒigo ame evea ɖe vea, emɔ ma ye míeɖe ŋkɔ na be ŋka meƒi. Etso afi ma godzi ge ɖe míaƒe dɔme. Afi ma míeɖe míaƒe ŋugbegblẽwo ɖe go to ametru megbe alo ŋua ke nakpɔ be ŋka ŋugbegblẽ mu megate dodo ge to afi ma exena. Míegale megbengbia kokoko. Tso kpeta la, afɔ megbe ʋu va ɖo afɔ gɔmea, afɔ megbe ƒe mamlɛ ŋua, ye mi yɔna be ŋka afɔkpodzi. The heel, afɔkpodzi. Ɖeko vem vie be abe leke nye sistawo tɔ asi woƒe teƒewo dzia, enye ko nye mate asi tɔtɔ ge tɔnya dzi nenema ka ŋu. Ne metso fia ɖo yi me ɖe mi te kpɔkpɔ ge hã ta. Ekoe te ɖe dzinye vie bena ta nye mate ŋuti ŋu ka afia afi ke nye afɔkpodzia. Ke ne míegayi ɖe nɔnɔmetata bubu gbɔ yi ke nye another slider. Míalé ŋku ɖe ata ƒe axadzi. Akpe. Ne mílé ŋku ɖe ata ƒe axadzia ŋua, míakpɔ be ata ƒe axadzi ma afia aka axadzia dami nyui ɖe, afi ma lolo. Enye the heel, eho. The hip, eho nyui ɖe fine. Afi ma míeɖe ŋkɔ na le Eʋegbe me be aklito alo agogo. Le nyɔnyateƒe me, nenye be aklito ya le nyɔnuwo sia, enye nui ke nyakpɔna. Nenye be ne kpɔm hã ta no ta mim ɖe ŋu. Ta ame aɖewo ne mele wo si o, ŋutsu aɖewo mete dona dzidzɔ ɖe ŋu nenema gbegbe. Ita le míadegbe ma míaɖe me ka aklito alo ŋka agogo. Ke mía ayi dzi alé ŋku ɖe míaƒe ŋka afɔ ŋu. Togbɔ be míaƒe nufialaga Madame Cynthia Mallet eɖe ŋkɔ ɖo na mí ku ɖe afɔ ŋu hã. Míedzi be míayi edzi agade dzesi ɖeka ɖewo kɔ kpe ɖe eyawo ke wòfia va yi ŋu. Le eƒe nufiafia ma, ena míenya be atae nye tso afɔ ya ke le alia gbɔ ʋu va ɖo afɔ gɔme. Eye ne be míekpɔ afɔ, míede dzesi atagba va yi, eye míede dzesi afɔ. Afi ya ke míeŋena afɔ ɖo ɖe vea, alo gbadzɛvi aɖe yi ke le míaƒe ekplɔ ƒe ŋgɔfi ke míeŋenɛ ɖoa, afi ma ye míeyɔna be ŋka klo, that is the knee. Afi ya míeŋena afɔ ɖoa, afi ma míeyɔna be ŋka knee.
Now, tso eklo dome va ɖo afɔbaya gbɔgodzia. Afima mi na manka akpaligbe, that is the shin. Enlã de zi ɖe afima godzi tututu. Eya ta nenye be bɔluƒolawo ɖe bɔl ƒoƒea kple susu be nuvevi aɖeke magawɔ woa, wokɔna nane kɔ dana ɖe afima godzi hafi nɔ abɔ ƒom alo bɔlua ƒom kple susu be nka naneke magawɔ nka awɔ wo. Ŋuti ta ŋia ko de na afima hã woyɔnɛ be nka shin guard. Mia ayi edzi alé ŋku ɖe afɔ ƒe megbeŋgbi alo megbe. Fia ke mia ŋena afɔ ɖoa, nenye be ne lé ŋku ɖe afɔ ƒe ŋeŋe abe fia ke mi gblɔ be enye ekloa, ne mi ŋia eklo megbea, afima mi na meka klodome. Klodome afima yena mi ka klodome. Ne ɖiɖi vie eva anyigba le nɔnɔmetata ŋua, woŋutɔ akpe nyui ade dzesi be lãkusi aɖe ho ɖe klodoma te tututu. Eli ne ame sia ame. Vevietɔ nyɔnu yiwo ko gaɖɔ tsona ɖa, enɔna wo si zã pa ŋutɔ. Ema nya kpɔna na nyɔnu aɖewo hã, ŋutsu aɖewo hã teƒe atse. Soboma yɔna yevu me nka calf. Yɔnɛ be nka calf. Le ʋegbe ma mi yɔnɛ be nka sobo. Kɔ yi edzia, miata kpɔ tso afɔkpodzi dome kpakple sobo dome, eka ɖe le miaƒe afɔkpodzia kpakple sobo dome. Eka ma nye eka vevi aɖe yi ke nenye be tɔtɔ li la, akpe be nka wɔmetsi blibo ame gate zɔli zɔ ge anema gbegbe alo ame yiwo ke ʋuna du alo ƒona bɔ la, eɖena fu na wo vi ɖe. Eka ma ye mi na be nka adrikame. Eka ma mi na be nka adrikame alo agbeka. Elabe nka enye teƒe vevi aɖe na mi. Ne mi gakpɔ afɔ ŋutɔa, miakpɔ be afia ke ko kpoe dzi. Le afɔ ƒe ŋkume fia ke ko kpoe dzi vi ɖea, ekekea, afima mi na be nka afɔta. Afɔta. Afɔ ŋutɔ li, afi eta nye etame, afɔ ŋutɔ ma le afima, ta ma le afima ye nye etame. Ne galé ŋku ɖe afɔ ŋutia, le adrikame gbɔ godzia, miaƒe afɔ eho ɖe afima godzi vi ɖe. Afima eho vie, meka dzo mia katã miate ŋuti ade dzesi be eho vi ɖe. Afima ye mi na be nka afɔkoe. Afɔkoe. Mia ayi edzi kpakple nka afɔ megbe alo afɔte. Ike le nɔnɔmetata akpe. Ne mi lé ŋku ɖe afɔte ya ŋua, eya miezãna kɔ zɔ anyigba pa menya vi o. Ye kpa afuwo katã le fi sia fi, ezɔna afi ɖe sia ɖe. Afia mi ɖe ŋkɔ na be nka afɔƒome. Ke ne be ne kpɔ eƒe ŋgɔgbea alo eƒe ɖusi kpadzia, ne de dzesi ŋi aɖewo ɖe afima. Ike yɔna be nka afɔkuiwo. Afɔkuiwo ma ne le ŋku ɖe vevi alo ne de dzesi tɔa, akpɔ be nka emɔ le wo hã wo dome ɖeka abe aleke wo nka wole asibidewo hã dome ene. Ta emɔ mawoa míeyɔna be nka afɔteme. Afɔteme. Ke ɖe miagblɔ be afɔkuiwo ɖe ŋkɔ hã le wo si abe asibidewo ke enea, heya ke mia agbi ɖe mia gbɔ abe dɔdasi ene. Ne miayi ava wo dɔ tso ŋuti kple susu be ne mi gado go emegbea, miaɖe ŋkɔ nɛ ɖeka abe aleke mietrɔ si le asikuiwo hã nu ene. Ike mieɖe ŋkɔ le afɔkuiwoa, yɔna be nka toes. Toes. Afɔkui nye nka toes. Hafi mako wɔna akɔ awu ŋua, ma ayɔ miaƒe nufiala gã. Ezu miawo nusrɔ̃lawo mienye. Ɖewo ma hi miayo teƒe aɖewo nyui alo miayo nyui ɖo alo biabia ɖewo nɔ anyi ke yana va agako mawua. Ke mia abia tso ye ŋutɔ si be nka wòava aɖe me na mi. Ke miagblɔ be nka nusɔsrɔ̃ ya ewu ɖe afia ta ava xɔ zi aɖe ŋu na mi. Ku ɖe aleke wòle ŋuti lo. Akpe na mi. Yo, akpenɔ efo ɖela li. Akpe ewofienu hã wonyo. Yo, akpe ke
Maroko nya bubuare le madashia no blow. Okay, I can buy ya, have me a sevaya or Bamado, Biambe, a gomade. Okay, Dr. Dogbey Lafia. Ta Hama Miagata Mesivaye, Ober Klawo Yairao, the car, Nako Mema, Alabe. So it means that count your blessings one by one. Yeah, count your blessings one by one and see what God has done for you. I think in every looks like God is central to whatever we do. So, yeah, if you know those who sang the song, let me nyama yoji ha mi glonover do alabe no lia tama de agapopo de ma over fialo ta akpe yo Dr. Dogbey klada na mi ele mi abo akpe akpe mia aji molo onu anananya ba mi kere ohun lega yo enyo akpe Akpe, Kaka. They have some other songs too. Oh, other songs like Amegbetɔ Oshi. So if you ever get them, you can always talk about those too. akpe Dr. D, Medakuelabo. ncho akpe nami be mi de monami be mi ba wo Eʋegbe ha mi fo ncho Amegbetɔ pe akparo yo ke megbedongo ba wo je na mi kpona o nko mi afia nchwe mi le mi afa gbe anya yero ke mi nya le bagba mi le osrom ala ba ne mi ba le jero ncho mi alo kionu yemi le nya gbe o tumdo ba mi agbe ba cho na ne ko bene ma no mo ba bene ba ko ekpe venam alo he na kuchi venam na ne ne ko ga le chia de tami gbana mu kata sroge ba ne mi nya nu ma wo kreme gbe ba echo asi kole nu a kenya wi kenya asi le Eʋegbe ma tami le nu yo kata fiamdo nu yo kata ko krame mi nko de gene na anu vo fio afia ba je leke enya wo na enya anu fo mi fo na mi bona blogger ne mi choma jia afmi leke ongoje sia wo na tuna enya yo ke na yo asia afia ba amanya wike asinye ho na yo ko neka amanya ko yo ke angonlo ke mi rebo ni mi afia nu ngonglo afmi tetegere ngongloje sia obo alebena ma yo nu ko enya ngongloje sia yo ha dale ko afufu ngongloje sia o plo ni o ba wa zo nya ko yo wa dile to mani kemiedo afima hambo ma jemi ezozo gado ncho amara bia nya debe voto kan le Eʋegbe vi ple amara bia nya debe voto kan le Eʋegbe vi ple Eʋevi dome le mia pe gbea ntia egbea ple gbea glolo kata nko ɖeka le mia si mia pe gbea enko nye Eʋe alo Eʋegbe ntane be Eʋea menye Eʋevia efia be egbɔgblɔm be ye nye Eʋegbe gblɔla ta le nyateƒe ma nya deditɔ ke mia gblɔ ye nye Eʋevi elabe egbea kple egblɔlawo ƒe ŋkɔ katã nye ɖeka ke ne gatsɔ gbea kpe ɖe ŋkɔa edze abe tautology ƒomevi ene ke fia be the language is also called Eʋe. The people are also called Eʋe. So if you call Eʋe language again, that means you are adding the language 2 times. Le mia ponu kokonu ta de dita mia gblonya Eʋevi be mia dashi le Eʋegbe gbogbo Eʋegbevi a aha ta egbea ele
enkonye eve tane megblɔ eve a ke enye gbea hã megblɔ eyi ge ŋutɔ hafi míeva ɖe asi ŋu elabe le nuƒo aɖewo mea míegbea yɔ ge akɔ akpe ɖe ŋu nenemae wònɔ tsã ame geɖe wenema ta míekpɔ be yònye be míade gbea ŋkɔe nye eve ye míawo ŋutɔ hã mía ŋkɔ míawo míenye eveawo ta ne míegale gbea tsɔm kpekpem ɖe ŋua efu ɖe ge na mí enyama me be maɖe egbae ma dɔdeasi bubu yiwo ke gasu mía si va wobe míava dzi be afɔkuiwo the tools the names given to the tools to we should find the names. Well, greetings from Ernest to Dynami. Tell him I will get it. I'll get all of them. Yeah, so he might not understand them when I pronounce them. Sure. I can spell them. Yeah. Ta dɔdeasi eve ma su mia si gba wobe nu katae woyɔna the thumb be degble fetu ɖo ha evɔ we have the fingernails yiwo ke míegayɔna be efetu alo our nails ihe míegayɔ be efetu ke nu katae wogatsɔ fetu kpe ɖe degble fetu ŋu woyɔ asia be the thumb be degble fetu hã ema nye dɔdeasi yi ke ame sia ame ayi aba bia ŋu tso ne mi do go ɔba agblɔ na mi ame sia ame ke le etoɖomi kɔ ne dzagba egba enuŋɔŋlɔ mo va kɔme sesina zã ɖo hi biabiawo mo sɔgbɔ gake mi bia ye mi katã miava ku nu gɔme tso nu mi da akpe ne dana mi kple dɔkta wɔnyo vevie be ɣe sia yi ke ɣe ya de koa woxɔ na mi da nyame ne akpe na enusrɔ̃le yiwo katã va kpe ɖe mia ŋu gba hã wowoe le dɔ dzi etsɔ me katã le gbea sia ele mía katã míaƒe asi me akpe na mi. Yo akpe kakaka Dr. Dogbey akpe na míawo hã akpe na wo kple míaƒe amiwo kpeɖeŋutɔwo national service tɔwo yiwo ke eva gba davi afi Babanawo efo Delali Adade kple Davi Ɖesiaɖenyo Adombo akpe na mi kple akpe na nufiala yiwo katã va yi akpe kple míaƒe nukpɔlawo katã le afi ya míeda akpe na mi abala míekpɔe na miekpɔe be míaƒe egbea nye egbe vevi aɖe ale be ehiã be mía ale be nɛ ta ehiã mía katã míawɔ míatɔ sinu ta míeda akpe ne departmenta eve departmenta be míetso ɖe mía ŋu le kadodo ya me ye efo David Abusa nyagblɔ na mi kɔa míetso ɖe mía ŋu ale be ko miava me sia yi akpe na mi. Yo, Dynami, Akpe kaka. I mean, it's amazing. If only people will realize how late it is for you to not just be up. I mean, you could be up doing something that is, you know, I would say more beneficial to your life, but you see this as even, I mean, if you realize how late it is for you to be teaching somebody, and I bet you if we don't want to stop now, you guys will still go on for us. I mean, really, we could go on another hour or so. I know we've experienced it with you, so we know that. So thank you very much, and I'd like everyone out there to come together, help us. Let me add that our group in Winneba. We will continue with the vocabulary building next week. So the next week lesson shall be built around that. Hopefully, maybe if one of the lecturers is free, he or she will join us. But if not, we will see the faces of our service personnel assisting us. Thank you very much. Thank you. Yo, akpe tayema. Yo.
Thank you very Okay, much. ya de kadugafia jua. Okay, let me maybe you do. How can maybe you Haka. Agbaja de shiade. Agbaja de shada. Okay. Agbaja de shiade. You and you do hair, Nami. you Look at the Afi is just ready. Look at them already. This is for us to learn. Maraku miade enyaya oglona miade hama ojiva ya miatande enyagba ode Eʋegbe ma miese ha okata fagbede mino emadem afi ya ha agbaja na vata yo ke mi no nyimia ade ha mana amo be yo se ha fa nyagba o ma Haka. kaya oji kaya amo ma toma jiva ya ta makebe ya dem na mi Amegbetɔ bi adalo. Is it a count your blessings? Count your blessings. Yeah, is it count your blessings? Yeah, we go. Count your blessings one by one. Literally. Okay, come here we literally ale benanya ba maji ha. Ha no vinya ade gome de Eʋegbe me. Okay. Nanya ba hama ade miaji. Okay. You are the teachers, so go on. Whatever you say. Count your blessings one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And you'll be surprised you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. All right. Thank you very much. Now the Agbaja to come on. So count your blessings and then name them one by one. And it will surprise you. Hi, baby. I see and it will surprise you what the Lord has done. Easy to sing, eh? Easy to sing, yeah. And it will surprise you what the Lord has done. Name mule servo mende Fofo village rauma heglo aoyaka mule dunye mepe no ebe village rauma aoyaka Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujopi aoyaka Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujopi aoyaka Kriboliako aoyaka Dakpataya kribo fente aoyaka Kribo sote aoyaka Dakpataya kribo hule aoyaka
Ibo rampe. Aoyaka. Tokoke. Meme umbreya obrona. Tokoke. Meme umbreya obrona. Tokoke. Meme umbreya obrona. Tokoke. Meme umbreya obrona. So kiliso. Nyonu ya forma ya gode. So. Nyonu ya forma ya gode. So kiliso. Nyonu ya forma ya gode. So. Nyonu ya forma ya gode. So. Nyonu ya forma ya gode. So kiliso. Nyonu ya forma ya gode. Kowelo nutolo. Aoyaka. Kowelo nutoki. Aoyaka. Kowelo nutolo. Aoyaka. Kowelo nutoki. We want to see them. We want to see them. Oh, you can't see them. You can't see them. No, I want to see them. Babanawo them. Oh, okay. All right. Let me. Yeah, All right. how Vivian Hedudu aha. Is it Hadudu? No. Hedudu aha. Enyo avivi alabe. Muyawa wonyo miepogebe mado yoke owo music owo hajijia. O strong cho ale hageda o michube jazz. Rap, play tomowa. Onye miafe Eʋegbe ehado fe nui fe eme chong ta miafe nui oa miepogebe enunyu ntonto onye ta hiabe mia asron ta ngvevi onye ogble dinami ta yo akpe Eʋegbeto ha
afia ta dame me amela ta dame alo me ike français na be me alo mai adumanya fa peve club blave vo en mayema yema okay so ta egbato ha afia o sema ta pena mi kaka akpenami but then kuma bia nyalo lights off de lafma oga kaka di egba dedication. That's a lot of dedication from our viewers and listeners in the US, Canada, and other places. So you can see how dedicated our people are from the University of Education, Winnipeg. There's light off there, and it's also late now. It's getting very late there. But actually it's late, but they are here, so that shows how dedicated they are. So let's thank them, let's support them, let's tune to the channel, let's watch, and if there is any way you want to support the institute, the Eʋegbe department, please reach out, Akpa, and also the show. Thank you very much. Thank you. Brother, Oh, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo. Novio, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo au vlo, au vlo, au vlo au vlo, au vlo Mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jo Hey dog. Yo, okay, yema. Egbaya. Ewo West. Eʋegbe afuma mi ekwesedo ma ta mi apenu kola akpena mi. Miaga adogo abala mi nyana miape wona ojana gomacho afiragbe jazz African jazz panorama ike miafo DJ Lawrence ewona afi mamniragba ke efo Steve pleda maushi ovana plus CEANA Central so fuma ke mieva do de bobobo ji pleda vi authentic mama cho radio top radio Ghana afi miato evanaji Ghana Eastern time in the US you can hear 8 p.m. currently in Ghana lo yo akpe ke nyagado okay. Yeah. Bye All the way to 6 o'clock. Akpenami kaka. Yeah, man. Yeah. Ao mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo Novio, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo au vlo, au vlo, au vlo au vlo, au vlo, au vlo Mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato